Ходили куда-то сюда-то. Сендер кішкентай кездерінде мен білген ой неше түрлі тамақ пісіріп нар не дейсің? Хозяйственная. Мама твоя хозяйственная? А что она? Не была разве? Да. Қалай да? Да. Білмеймін да. Нет. Ол қойшы енді. Үйде қонақ бар. Қонақ болып келді ғой енді үйге. Он же наш папа. Майғамыз сіздіктерін бүгін ет асып. Постоянно. Бүгін бір кісілер үйде. Папа? Спит он. Бүгін мамасы ет асып. Просто где какой нет еще. Дұрыс айтасың. Мамам жоқ. Короче, үйде өзім. Бешбармақ? Иә, бешбармақ. Еще раз. Может, можно? Алау? Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И вот это такой. Что-то. Иә, осылай жай аласың ба? Вау, как это вот? Астарыңыз дәмді болсын.